tla ke go amogele wena mogedi go mo le go nko eleng gore o re lebeletse o le teng nna le wena re kopana gape mo kgatisong ya rona ya dikgang tsa lefatshe le temothuo e le kgatiso ya bolesome le botlhano leina ke video go te Neo Lenkopane mo tsatsing la gompieko ke go tseitse jalo moeng o tswang kwa Letlhabile Southern Young Farmers Association gore ba tle gore tlhalosetsa gore tota ko Farmers Association ya bone ba lebagane le dikgang tse dintseng jang mme bile gape gore o nne le loko la Farmers Association e go tlhoka gore o bo o le mang o dira eng a re pota ka ha re dumedise jalo moeng wa rona a ba simolola fela ka gore tlhalosetsa leina la gagwe le gore tota ene mo Farmers Association ye maemo a gagwe ke a he ra go amogela ra o ka ikitsise ba ileng gore ba re bogetse ke bidwa go te Menas Buhule ke chairman ya Letlhabile Southern Young Farmers Association. Letlhabile Southern Young Farmers Association is a grain production association e registered mo melaong ya Botswana. E na le maloko a le 20 so far. Maloko a leng gore active mo tirong ya bone ba lema ke tiro e ba e berekang full time. Our farmers ba mo kgaolong tsa di district tsa ka Southern region ya Botswana. From Joaneng Mabutsane, Saedetsa Matete, Kanye, Moshopa district. O tlhoka tata eng gore o kgone go nna le loko la Farmers Association ya lona mme bile gape ha o itlhalosa o re lo banana o ra ba dingwaga dihe go tswa ha kae go ya mahakae go joina mokgatlho a rona o tshwantse o re bo lema o le molemi o dirang ke gone o ka joina association ya rona dingwaga re batla banana ba between 18 to 35 years gore ba ka joina mokgatlho wa rona ba dira ba tshwere ka diatla tsa bone a eda ba rentise lehatshe kana ke lehatshe la ko lapeng mme hala be ba tshwere ka diatla mokgatlho wa rona o registered officially February 2019 re mo ngwageng wa bo 6 re ntse re operator and we've been growing ever since ngwaga le tsema go nna le kgolo itshupa le one maloko a nna o ketsega hala ya lo re lebeletse the vetting system ya rona e re irisa moeng wa rona e bong re Menas Buhule o ileng gore ke ene moeteledipele wa Letlhabile Southern Young Farmers Association o tswelela a re tlhalosetsa jalo gore jaaka tlhalositse gore ba tlhamilwe ka ngwaga wa 2019 go tla mo nakong ya gompieko dikatlego tsa bone keng mme bile gape o dumela gore banana ba ba tsenelang mokgatlo ba ithuta mo go bone sa tsatsi le tsatsi go tlhabolla temo ya bone since association rona e formiwa. We've had a few farmers who actually started the association. Dingwaga ntse di tsama mokgatlho a rona o godile le production ya maloko a rona e godile from the previous season ntse re tswa mo go yone re heletse re goroga go ditemeng di ka nna almost 850 hectares in total average e dirilweng ke maloko a rona o tla association maroko a rona a kgonne go gola through the association in terms of go accessa di banka go kgona go bereka le stakeholder tse di mo industry ba kgona go bona di machinery tse re berekang ka tsone tse leng gore at some point re hela re thusana ka tsone gore re godisa maloko a mang and also to motivate ba ba tswang go tlase so that re kgona gore re lekalekane rotlhe re tsamaye re tshwana rotlhe and become commercial farmers. That's the end goal e leng gore ra eletsa kgolo ya lona lo ibua le dibile jalo temo ya lona kana ditema tsa lona go tla mo nakong ya gompieko ke eng se o ka reng sa lo kgoreletsa gore gongwe be lo kgona gore be lo lemile ditema tse leng gore lo a dieletsa bontsi ba rona ga gona se re se owning in terms of land ya re berekela mo go yone kgolo kana ya ra gore re tshwantse gore be ditema di le teng tse re ka atolosetsang go tsone so maba mogolo wa rona currently ke lone go tlhoka lehatshe because ditema tse re di buang le kgolo e ke buang ke re we planted roughly 850 hectares re bua ka masimo a dimilwe a leng gore ka nna re ka moswa seemo se be se heto a re sa itse gore re ba gamang re le ba kae maba mogolo wa rona ke ene lehatshe tse dingwe ra leka ka bojotlhe because mokodi wa go tsoswa itsosa go batla di resources le go batla bo madi a letsema ra iteka ka tsotlhe tse re ka di kgona mme maba mogolo e leng gore ha re ka thusega mo botshelong re ka bona banana ba pele le mokgatlho wa rona o kgona go gola ke har ka nna lehatshe in a form of a cluster either list bo ga government re itse gore gongwe ga gona dikgang dipe tse ka reng ka moso gongwe di gona dikgang tse di tshesanyana ile ditumalano tse di mo molaong tse di maleba ke gone re ka golang beyond what we are currently
ra tswelela le moeng wa rona gompieko mme o tswelela re tlhalosetsa gore bone e le ba mokgatlho jaanong ba ipaakanyitse jang temo ya monongwaga. Re bereka re le full-time farmers. Dipula ha di simolotse yana di bitsa rona ke gona hela recently re ntseng re hetsa go roba mme yaanong kana ha e tsena yana e ra gore le tsema le simolotse. Currently we are busy go servicewa diterekere re bankanyetsa madi a di diesel re bona gore re bona ka ya madi so that le tsema le khona gore le tswelle re iteke go le nako because kono e leng gore go kgone mo farming ke gore o berekele mo nakong pula tsa ntlha o bo se o ithulagantse go le maiteko a leng gore gona ana we are working mo goreng beke ya latelang ya ka December simolaya tema tsa ntlha tle be di bewa go lema morago ga go busetse mo grain production because dipula ga di ikanyege ha dipula ya ka di simolola yana pula tsa ntlha ke tsone tse tshwantse gore re leme ka tsone re kgone gore re bone dijo tse di botoka ka gore ha o lemile pele dijo di se di goroge di se di nne dintsi mohero le one wa buiso o gakale compared to ha wa go lema ko morago ngwaga se simolotse ka bo January February. So it's advisable to do tsotlhe tse di kgonang o lebeletse di crop and cropping plan ya gago go na le di crop tse leng gore dingwe di tsa le baka le letelele to mature ke tsona tsa ntlha tse re simolang ka tsone mostly kgwedi ya re tsana mo go yone ya December. Then tse leng gore ke di short maturing crops ke tsone tse di yang go tsena ka January bogolo ya mo dinawa tsona tsa Botswana tse re di lemang ke tsone tsa rang go di tsenya beke tsa ntlha tsa January mme hela tse di diegang tse tsotlhetse December jana ha ya go tsena go Christmaseng re tshwantse gore be re di lemile ha ya le gore re batla go bona sengwe ya ka ile tiro tse letsatsi o eletsa gore le phata le balemisi ba le thuse jang gore gongwe le bone thobo e botoka ngwaga e tlang re dila le stakeholder tse dintsi from letsemagala ka bolone le tlhoka madi di thuso so keletso ya rona ke gone gore re kgone gore re thusang teng ka madi from di banka le ba pegela ba re thusang ka madi ra bone ka nako balemisi ba rona le bone be ba le teng to facilitators ya ka ba tloetse gore be ba dira nako tse tsotlhe mo le mo tshwantsho ra ba le malala o tswe kana go e re buang e leng gore mo go yone gone ya ke November wa hela December re tshwantsho re be re simolola ka gore go advisable thata gore re le mokgatlho a ka re ntsana re bereka thata le balemisi ba rona and every technical personnel e peleng teng le di stakeholder tsa rona yaanong ke gone hela mo re go rotloetsang gore a mo le mo ipankanye hela ya ka re ipankantsa rona ba le tsema le tswelle re buhule o tswelela ama dintlha di le malwanyana go lebagana jalo le yone insurance e leng gore gongwe re le batswana kana re le balemi e santse le sengwe se sentšha mo matshelong a rona ha re lebile tsa temo ke eletsa gore a tseye sebaka se a re tlhalosetse botlhokwa ja gore gongwe molemi a simolle go lebelela jalo insurance gore e botlhokwa mo temong gore gongwe ha go nna le dibetsa tsa tlholego e be le gore o ka kgona go thusega botoka ya ga ke tlhalositse re balemi ba eleng gore re full time farmers go botlhokwa thata gore tsotlhe tse o di dirang o insure se o se dirang o hokotse di risk nako ya la o simolang go tsenya sepe mo mmung o tshwantse gore bo make sure gore di crop tsa gago di rile cropping plan ya maleba o insure le tsone tse o rile ngwa go di lema so that e re ga go ka nna le sepehela sa le wapi because re tshela mo lehatsheng le leng gore weather ya change o tshwantse gore bo insure sepe gore ha o ka nna le ditlamorago dipe either ke melelo serame sepe la se ka go iragalang tse di tsa tlholego se insurance se coverang o kgone gore o thusege ka gore ha go sa nna jalo ha go tla sebetsa sepe kana sepe se se ka tlang kgante lo tswa mo kgwebo yaanong go botlhokwa gore fa marangwe le nngwe e itsantsia e batlang go ntsha maduo e berekele insurance and insure what they are doing ke go baballa tsotlhe tsona le tsona from the asset tse e leng gore ke tsone megoma di terekere to go tsena gone mo go se se lemileng it's always advisable gore re insure ke sone se re se rotloetsang se re se dirang go mokgatlhong wa rona gore maloko o tla lemang a ba baballe tsotlhe tse ba di spendileng le se ba se dira
nngwe ya dintlha tse e leng gore di tshwenya balemi ke tsone ditlhotlhwa tse e leng gore di bewa ke makalana a harologaneng a rekang mo baleming le bone batswana ba e leng gore yaanong bone ba reka mo go bone balemi kana ba reka gone ko makalaneng one a mongwe wa rona o re tlhalosetsa gore o eletsa gore dipuisanyo tse di lebaganeng le ditlhotlhwa di ka tsamaya ka tse lentseng jang go baballa morekisi go baballa molemi ga mmogo le ene o rekang tota ha go tla go ya ditlhwatlhwa e dingalo go nna le go sa dumalana gongwe go sa welana between di-farmera le ba e leng gore ke bone bareki yaanong go le gantsi itlhalela gore moreki o tla ka tlhwatlhwa ya gagwe farmera e tla ka tlhwatlhwa ya gagwe a lebile expenditure e leng gore ke sa se tsentse mo mmung gore a kgone go goroga mo sa se boneng thobo ya e boneng yaanong se itlhang re se rotloetsa ebile re seeletsa re di-farmera ke gore gone mme bareki ba rona botlhe hela ka kakaretso hela di-stakeholders tsa rona di nne di lebelela seemo se re kgone gore re bue boammaaruri re beye dilo mo tafoleng go bone gore ditlhwatlhwa re spenda bokae jang gore at the end of the day ope a se ka tsiediwa kampo ga nna le phosego epe hela e ka nnang teng mme hela gone re tshwanetse re itse gore ditlhwatlhwa di a change dilo di tshwana di-fertilizera lookwane di-price di a change yaanong go subject gore re itse gore nako nngwe ga re dumalana re bua boammaaruri hela re be re dumalana ka se tshwanetse re dumalana ka sone re be sa kgone gore re tsietsane so that botshelo botle bo tswelele modimo re ke a kgone gore a se ka kokonelwa ke ditlhwatlhwa farmera se ka ya lusa ya tloga ya emisa go fida setšhaba ke one la monka go rotloetsang gore a re nne re lebelela boammaaruri ba gore gone mme di-inputs ke bokae cost of production ke bokae ke sone se re se eletsang gore molemi a se ka jewa botshelo botle bo nne monate ka ntlha ya go lema late from the previous season dijalo tsa rona di heletse di siwa ke nako ya kana re tlhalositse gore kana go na le di-early maturity le tse di leng gore di a diega le tse di tsaya nako e khutshwanyane re lemile late from the previous season ditema tsa rona ka bontsi re heletse gore ra go hela roba late gape re roba dijalo tse e leng gore di tlhabetswe ke serame sa ntlha se ne se gorogile mo go tsone dijalo di tshwana bo dinawa di a thekilwe nako e ne setse di ba di shile tsotlhe mme di rile ga o tshwanetse gore o ome sentle le one wa bosha ke one mariga yaanong se bakile gore re hele re nna le thobo e nyenyane go na le yakane re sologetse e leng gore ko mmarakeng ga e kgone gore imite di-standard tse e leng gore di setilwe se ka iko marketing board di-grade tse e leng gore di a rekwa mme mmidi wa rona o re nang le one ke mmidi o e leng gore ga o tsene mo seemong kana boleng jo bo batliwang ke mmaraka wa bampo yaanong gone yana di-farmera tsa rona di na le dikgetsana tse dintsi tsa mmidi di ho hela go gore ga di meet standard e nna dingalo mo bareking gore bareki ba ka reka grain ya quality e ko tlase yaanong se re se dirang gona ke gore re tabogele belo tota le go godimo ka gore season e simolotse re bona gore re rekisa se yang ka gore re eme ka dikgetsana stoko se eme hela ko difamong se tsitsibanyamele yaanong mono re ka o dirang le plan re ka dirang strategy to sell out tse re nang le sone ke gore bogolo re go ba le ruo ba e leng gore ba ka kgona go tla go gaila mmidi otlhe o ba le ka go ira animal feeds ka gore go jewa gone o dule mo standardeng sa gore motho o ka wa rekare wa go ja kabu kana wa go ira sepe ke one maano a re lekang go taboga re bone gore bogolo re nne le alternative ya gore re rekise go bone ba bo di-feed lot le ba bangwe jalo jalo so that re kgone go buisetsa madi mo kgwebong re tsweleletse re tla boa re kopana gape mo nakong e tlang leina ke bua gote nna o leng kopane #temothuo ke yone #re dirisa lefatshe go tlhabolola matshelo #re tla kgona #a ditsale